lalana bhekana yabona nina lalela labantu abeza la bangene la emtholampilo benze umathanda bakhulume banikezela ama products niyahamba niyowasebenzisa lawo ama products mase kushoba niza la kumina nizongihloba ningayenzi lento lene yeno ngiyakhuluma lapha emuva niba ngumsini nihlekani sisi uhlekani yini ehlekisayo uyahleka kumnandi yangigitheka iserious le ndaba it's a serious issue so bazali lana bengithi ake sizameni ukugwema lokho sigweme singayenzi kanjalo so because asizukuzwana ne ningibuyisela emuva ngomsebenzi ningibuyisela emuva ngiyasebenza ngiyangibona ngiyasebenza hlezi ngimatasa efonini but ningibuyisela emuva so ningayenzi kanjalo right nkulunkulu munye